Twakunonyeza nobula n'amasimu tokwa ahizobeeri ninyenda kubamanyisa ngu twatunga omugisha muhango okutayayisa His Eminence the Mufti of Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje omulimba Raha kandi obwahati ekyamureeta kihango munonga yija kureba projects z'obusiramu omulimba Raha then bwanyuma ayinaho orukiiko nana abasiramu okuruga omu region yoona eya Ankole Kigezi muziri mu region erimu districts 11. Ekikuru kiri aha n'okureba ngu abantu bayega engeri barateeremu akaruru kandi ntumusiima aha bwembezi burungi n'okutureetera baratwegyese ninteera omuranga abantu mwena ngu aha Rwakataano murebeke ngu twata omu nkora ekigendererwa kya Mukama wiitu n'okutwara obusiramu omu maisho omu ihanga eri. Nimbendeza okutoorana kurungi mutoorane abebembezi abarabaase kutwara obusiramu omu maisho omu ihanga riitu tubone kutunguuka nk'abantu abandi. Kandi eky'omutaano ekindi abishiki abakazi kuruga ahansi nabo bahirwe emyanya ey'okutoorana nabo bwembezi n'aboojo ba youth nabo bahirwe entebe ey'okwebembera n'okureba ngu nibakora emirimo yabo nk'aba youth. His Eminence Mufti ne ttiimu ye gyazze nayo n'okuŋŋaanya badisikazi abakulu b'amatwale ba imaamu n'abantu abalala bonna okujja mu lukuŋŋaana luno. Ebigendererwa bya Uganda Muslim Supreme Council ekisooka kwongera kukkaatiriza obumu kubanga obumu newankubadde butuuse kati ku 96% twagala bumaleyo era tuzze okwongera okukubiriza abantu okubeera obumu kubanga Katonda kyatulagira n'eggwanga lyaffe kye lyagala n'obusiraamu kye bwagala. Bali wano